10 ukathibitari. Yes. Oiga from 1 hour to 18 hours. Kuri yakwa ni atiriri. Muhotate ha ku decide mutumio ne kuhota kugia mwana normally kana ne kuhota guthie CS. Muhotate ku differentiate. Good. Riu uria twikaga riria mutumia oka thibitari ena ruo rwa kugia mwana ri kana dalili ciothe cia kugia mwana cieho ri ni guthima tuthima njira ya uciari. Na tuthimaga na ciara ekejugi oguo tugekira gloves, sterile gloves, tugathima njira ya uciari ri ihikukaga riria mutumia ena nda niko ihinganite. No riria kahinda ga kugia mwana gakinya ri nianjagiria kuhinguka. Niagiria kuhinguka kuma 0 riria ihinganite nginya ikinye 10 centimeters. 10 centimeters tugaga ni this distance. Na hau mutu no gukigera distance hiyo yakinya hau ni 10 centimeters na hiyo niyo distance iria mwana angihota kuhitukira na koima. Mwiri wa mutumia ngai uria aubite ri ni uhota go stretch, ni very flexible. Ni utuka go stretch nigetha ukahota ku accommodate kiongo kia mwana na mwana kuma. Number 2 ni turoraga mahindi ma mutumia maya ma pelvis uria mahana rira turamuthima ri especially ria mbere rira ukathibitari ri kwina maundu turoraga nigetha tukamenya kana pelvis iyo ni adequate. Tuona ni adequate ri tukamenya mutumia ni akugia mwana uyu wega. Ni turora mwana tukarora mwana ka mwana ni munene muno both examination kana na ultrasound arafu tugathima tukona pelvis ya mutumia kana ni njagiriru nigetha tumenye kana mutumia ni akuhota kugia mwana wega. Tungikora pelvis ya mutumia ndiri na ina kawathe ina gathina nitumwiraga aca ndukuhota kugia mwana normally we no nginya uthie CS. Kana mwana o ni munene muno even though pelvis ya mutumia o ni njega tukamura mwana o ni munene muno ndekuhota kwikatia kuhitukira. Number 2 rimwe mwana pelvis ya mutumia o ni sawa ndiri na thina mwana sawa no katagati-ini kau ka kumutungata nigetha ahote kugia mwana ri mwana kanoga anoga ri ni agiaga kioro thiini bado in the uterus. Rugakora nitwera mutumia mwana ni anoga koguo mwana uyu ri especially ungikora nitutigatie mathaa maingi nigetha agie mwana ri tukamwira aca mwana uyu ni anoga na ni wega uthie cesarean section nigetha ndukarusi mwana uyu. Yes. Ni maundu mariku mundu afati ku expect hindi no process ino ya riba ni maundu mariku mundu afati ku expect? Wambere of course ithue ta aligitani kwina uria tumatungataga na ni tumathomithagia nigetha makamenya uria turamatungata na ni tumaheaga update on every assessment tukamera mwana uria hana tukamera uria njira ya uciari hana uria ihingukite na uria turathie na mbere koguo we keep them updated. Number 2 reassurance mutumia uyu ri ena ruo na they become very anxious. Koguo uria twikaga ni ku matungata wega na tukimeraga matikage na wasiwasi no tuthiete na mbere nigetha anxiety yao igathie thi. Number 3 no nginya tuhakikishe ni maranywa mai ma kuigana ni tondu thaicio mena ruo ri kira gituma tumite labor ri ni tondu ni wira mwira ucio ni raruta wira murito muno koguo no nginya manywe mai ma kuigana na no nginya marie irio cia kuigana na tirio solid tutimaheage ngima kana mucere kana githeri no nginya maheo irio iria liquid tumita liquid diet toshuru thufu kindu kiria kiangira mwiri ri digestion is very fast ikahe mutumia ya new list of energy ikamuhe kahinya ga guthonga na libeno. Good. Njuri na ciira nyingi muno ngikure tondu ngwenda kumenya mwana uyu amukirwo ni amukirwo ni mwana uyu angitwarwo thiini wa baby care unit. Njuri tugucoka hau nikenya betwe ciuria ciganona. Aikote na ciuria cha mutu nenge nigetha tukutukire hero ngugi I'm 7 months pregnant na mtoto hukaa 2 days ka hajacheza. Is it normal? Ucio ni mwana ena mieri 7 no mwana ni araikara nginya thiku taigire ateguthaka. Thank you. Mwana agirirwo ni guthaka regularly
in a day maita maingĩ muthenya na sana mwana athakaga rĩrĩa mutumia arĩa irio ugakora after breakfast mwana ni athaka after kuria kĩndũ thaa 4 mwana ni athaka after kuria kĩndũ thaa 6 uguo after kuria koguo rĩ gũkorwo mutu mwana ũyũ ni arathie 2 days atarĩ arathaka rĩ it is not normal. Ni athie thibitari. Yes. Okay, kiu ni kiure na gikoto na ciingi ni juntu tukindagirwo haria nikia njoke here ciure ciakwa. Okay, tunengere kiuria kingi ni gatuko tukiuria, is it normal to have more than one placenta kama kama they are two and connected, what is the solution during delivery? Placenta. Thank you. Yes, it is possible to have 2 placenta even when you have 1 baby. Yes, it is possible, but it is not a normality. Ti undu wa kawaida. No rimwe ni ukoraga placenta ni ciatuika igiri, rimwe nginya 3 na ituikite connected na blood vessel. Kwina thakame ira supply each of those placenta or placenta area. No riu riria gwakinya indi ya kugia mwana ri challenge ire korwo iho ri ni tondu mwana uyu ni umwe ri nie ta murigitani uria ndirarigitana mutumia uyu ndiramuteithiriria kugia mwana ri wona ndaciarithia mwana placenta niyo iguka next. Riria mutumia ena placenta igiri, imwe yahota kuma, imwe tigwo. Na yatigwo ri ni gutuma mutumia uyu oire postpartum hemorrhage. Koguo ria twikaga riria twa deliver placenta, riria placenta yo imari ni tumiroraga very quickly tukarora kana ni complete. Ugikorete complete kana kwina mukiha kwina blood vessel ithiete nginya haha edge ni tumenyaga kwina kindu giatigwo. Riu no nginya tuthie tugire. No rimwe ni ciumaga ciothe cikoima ciothe ciigire kana 3 inyitithanitio na mikiha iyo. Koguo tukamenya twarora tukamenya ni complete. Koguo the risk ya gukorwo na more than 1 placenta ni ati mutumia yahota kugia na kura thutha wa kugia mwana. Yes. Okay, riu mwana ni aciarwo tucoke ciuria citu. Mwana ni aciarwo afataraga ki aciarwo immediately? Aciarwo immediately ri mwana uyu ni tumugiragia, of course ni tumenya ka mwana ye sawa ka ndari sawa, ni tondu no nginya turore kana mwana ni arira, mwana ni arathaka, mwana ni arahihia wega. Koguo the first thing ni kumugiria nigetha tumugirie mai maya ndakaruci ena heat urugari. Number 2 ni kumukunikira wega, kumuhumbira wega nigetha retain urugari wa mwiri. Arafu ni tucokaga tukamahe dawa cia kugiririria infection, na ya mbere ni ino itagwo tetracycline eye ointment. Tetracycline ya gwikira maitho nigetha kugiririria mwana uyu ndakagie na infection ya maitho. Rimwe ni tukoraga njira ya uciari ya mutumia pengine ina ka infection na mwana uyu agiciarwo ni apikaga infection iyo na akagia na infection ya maitho. Koguo ni tumekagira tetracycline nigetha kugiririria maitho matikagie na infection. The second ni the cord. Haria twatinia the cord ri also ni hakaga dawa iretwo chlorohexidine again ya kugiririria infection. Ya muicira tumaheage ri ni vitamin K ya kugiririria matikoire. Kwina ciana igiaga na mawathe all thina wa kula thakame na makagia na complications. Koguo ni tumaheage vitamin K. Then from there guthima mwana na kumuhumbira wega na kuhakikisha ni ajiriria kuoga immediately within an hour after birth. Ni mu suggest mwana ucio ni afatara gutwara thini wa baby care unit? Good. Mwana uyu ria uthia baby care unit ni mwana uria aciarwo na ndanahota kuhihia wega, that is 1. Koguo angiko na challenge ya breathing, mwana ucio no nginya atwarwo nursery nigetha ahote gusupportwo. Mwana uria waciarwo atakinyitie thukuri also no nginya atwarwo NBU ni tondu ungiko ndakinyitie thuku system ciake ciahota kuremwo ni kumusupport thutha wa guciarwo. Koguo no nginya tumutware kuria nigetha tuhote kumusupport. Number 3, mwana uria uciaritwo ena wathe tofauti, mwana ucio no nginya atwarwo NBU nigetha tukarora kana wathe uyu niramugiririria kuhota gusurvive outside the uterus. Ni muri ratings iria mwikaga especially mwana ucio mukamuhe max aciarwo? Yes, ni turi ratings itagwo Apgar score. Na Apgar score turoraga kuhihia, that is breathing,
tukarora activity ya mwana kana mwana uyu mama ni areka moko u tukarora rangi wa mwana ni tondu riu most of them mwana uria uciaritwo wega tari na thina wa oxygenation akoe pink kuma mutwe nginya maguru no wahota ukora mwana mwiri ni pink maguru ni matwikite bluish riu tukauga mwana ucio ena ka challenge ya kubreathe no nginya turore kana ni a peak after guciarwo koguo number 3 ni turora mwana ucio ni arira kana ndanarira koguo score tumeheaga iko maximum ni 10 mwana uria wasiko kuma 7 nginya 10 ucio e sawa ucio no ku support kidogo tukakikisha mwana ucio ena rugari wa kuigana na mwana ni anjiriria kuonga no mwana uria wagĩa na score ya 6 and below they were ithathatu mwana ucio ni arahitaji support koguo riu no nginya tuma support hau kwa delivery na tucoke tumutware kuria kwa ciana yes nginya hinda mugakorwo certified ati mwana ucio sawa yes then kire kiki ngwenda gukuri ndagitari ni horo wigi riu mwana ni agiciarwo na ni agiuka hihi ni muteithagiriria mutumia wagia mwana hihi gukorwo akibreastfeed mwana uria fati kumutwarithia yes atumia ingi matio kunyita mwana wega na kumuigirira nyondo-ini wega nigetha ahote kunyita nyondo wega na ahote kuonga atakumeria riera koguo uria twikaga ri nitumathomithagia positions cia kunyita mwana tukamathomithia uria makuhota kunyita mwana jara ruhi ukanyita the buttocks cia mwana arafu mutwe wa mwana ugakorwo wi haha na arafu mwana agakorwo ni arorete mutumia nda ya mutumia na ya mwana ri ni ciagirwo ko ikirora na uguo nigetha mwana agakorwo ahana u alafu iyo riu tumitaga positioning or attachment then of course kwina riu kiria twita latching tukamuthomithia uria ekuiga mwana o mwana ekuhingura muromo na uria kunyita nyondo nigetha akahota kuonga wega etekumeria ki riera tondu wona ameria riera ri mwana ucio ni agia na thina wa ira twita colic riera rikaingira nda mwana kagia na ruo na akatuika wa kurira ugakora mwana ucio ni ararira endlessly ni tondu wa ruo rwa riera riria riyurite nda yes so ndikwenda kurisia nyingi muno muthi gwenda twambe twarire ngiothi nigetha turiaria hindi ingi deep but ni common mistakes iri kukoretwo kiona andu magika na maybe no wende ku address common mistake that wona twika during pregnancy. Now, one of the common mistake is that atumia ni magiaga na tuthina na mundu agaikara mucii andu hathi thibitari kana agathie chemist agathie kugura dawa that is one of the most common challenge na ugakora mutumia ucio ni aheo dawa iria atagireirwo kunywa riria ohete nda na igatuika cia challenge ika affect mwana mawathe maria maingi tuonaga mamwe maria tuonaga na ciana ri muimanite na dawa iria mutumia uyu ekire atia aheirwo riria ohete nda kugo ni twiraga atumia atiriri wona wagia ndari ungikuwa na challenge yoyote thie thibitari getha ukaheo dawa iria iteguthuru mwana na iguthuru wewe ta mutumia the second mistake that I commonly see ni ati ni urakora mutumia uyu ni especially haria hakuohoka ugakora mutumia uyu ndari aratho na rekeda njuge ndiwe kandi njuge ni mistake ya mutumia kana ithwe twagirwo gumuthomithia ni tondu wahota ukora dawa the difference between true labor na forced labor ruo ruria rwama na ruria rutari rwama rugakora mutumia ni araikaragia ukathibitari ndina ruo ndina wamurora ukakamwira aca bado ruo rwa mwana rutiri ruroka koguo that is also another challenge and then the challenge ya gatatu ni kuria ugakora ni tondu wa cravings ici ri mutumia uyu ndararia irio balanced ati ciina protein ciina vitamin ciina irio cia gwaka mwiri rugakora ni ena challenge ya weight gain kama ndarongerera kilo kana ugakora ena anemia ni tondu ndararia wega maundu ta macio koguo icio nicio challenges iria nyonete common na atumia aria mohete nda niki twekiuria onogono kimwe tu chamu nigetha ndagitari atanathia mbia tucokeria hi I'm 9 months pregnant na last clinic niliambiwa mtoto bado hajageuka please help
na EDD days ni mweri October. Etago expected date of delivery. Date of delivery. Yes. Icio ni ndetonga ni kore ithuĩ. Expected date of delivery. Ugiko mwana ndari aragarũrũka na 9 months. Mwana ucio ndekugarũrũka. Because remember njugire trimester ya gatatu mwana niongagirira kilo muno. Riu atuika murito. Kugaruka ni riu no most likely mwana wake ni wikara ikarite thi. Mwana akuhiriria guciarwo ri mutwe niguo ukorwo withi. Okay? Na maguru na matako magakorwo me iguru. Riu mwana uria uikaire uru ri either aikaire thi matako ndio iko hapa mutwe wi haha kana aikaire across transverse kana aikaire u nona riu uria twikaga ri riria mwana second trimester ri ni tondu no munini ri na ni anjiriria guthaka ri ni magarurukaga magatuika ni aikaire thi kana ni atangurite na ametangulia na kichwa. So sometimes especially in that trimester riria mwana atuika ni munene na ni arito hari ena kilo 3 kana 2 na kilo 2 na nuthu mwana ucio na ni aneneha ndangihota kugaruruka to the point where ati mutwe niguo aratangulia. Koguo mwana ucio ri musirakire eguciaro bleach na oko ni bleach tumeraga mathie cesarean section because it is safe. Ndenda kwemwe kio nigetha ukorwo kiuga ciugo ciaku cia muthia na hi mundu ngenda kumukinyira ngimukinyira kuna kuria ngimuona na kohena namba ya thimu ngituhe no tuhe nigetha turikiririe. Thank you so much muthikiriria. Tukorogo haria kao wendani thibitari itu etagwo Divine Birth Midwifery Center hakuhi na Alvo House on your way to Deliverance Church. Ithwe tuteithagiriria atumia aria mohete nda tukamatungata riria mena nda na makigia ciana na thutha ucio nginya wiki 3 na hau nituhotaga kuthie nao na kumathomithia. We focus a lot on childbirth education. Tumathomithagia uria magirwe ni gwitungata na kuhariria riria kugia kahinda ka mwana na tukarora kana na mathina maingi. Namba citu ni 0794 44121 0794 44121 all 0794 44141. Ungitukinyira ri ni tukuhota guthiania nawe na gucokia ciuria iria we nacio na kuhota gugutungata wega nigetha we na mwana waku muko mwi salama. Thank you. Asante sana. Thank you tondu wa gwitikira guka. I think ni totho maundu maingi muno na njini turigia na kanya hindi nginya tugena session ya ukorwo kiuria ciuria tugicokagia. Thank you. So thank you very much. Tugucokeria ngatho cia manya muno. Iyo ni tabarira ya riri na ugima. Tugucokeria ngatho na tukwenderie mathaa mega na mahinda mega. Thank you very much. Meme TV Muthegi wa Ruriri. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811 *630 #.